pakaise upama ukiat tu kawan naka iman tu amma pita na ayang kamuri-puri agawi ayam maananian na amay ka isa gawi na pultay ka na anto na aisuan ka anda kasung anto na uno ni knika anto na uno ni paginum naka anto na uno ni okay takap sembayang ka antawa uno ni pagilay naka anta uno ni ipingbitirain ka anto na mga day ikapikir ka anto na mga day ikaswasagyang kutwa gawi anto na uno ni muri-puri apang galabagan nakasagyang kaiya dunia mata-mata anas ka na sagipaan ka dun sa umani minuto segundo sagyang kutwa gawi dan nasupak nakakumanga subuhan wallah bepiaso isabu ka segundo sagyang kutwa gawi 62,000 petay sa dunia umani sa kauras gia imaulaw la kumlilibitar ke tanu keneg tanu keilay tanu kebentayan tanu kepanan tanu di tanu di kekamutanan pegawidan tanu wai nagai na ayapia ka memesa na paparatian tanu sadira ke tanu pekataling umani isar ke tanu imanto na kakakapetanian sutikitian a one way ticket sungka ko lalakawa na ded na bekakasoy na dekad na ipri paradu ding kakatawani ka putaing ka so kapatay na kebelak ka biptu na ka api anto na oras anto na agiang ka iya dunia anto na ada ni di tanuding bulaw laan sa giang ka iya dunia betanu tanto ami kelami-lami sa giang ka iya kawiyawiyag udi na betanurun miaswat betanu di miamaratiya betanu di mga muslim betanu di kebebaya isum ya duner ketanu aya pinakamala antap tanu sa giyang kaya dunia naso ka penggelub katanu kualungan tanu amori mataan ka ded na bekipantag giyang kaya dunia ded na benyan kipantag sa giyang kaya kawiyawiyag tanu na di tanu managuntaman saan dumanayay kataban na tanu kunapsu hawa tanu agusyo syaitan kaan tanu makasul ku surga guan tanu makaselang sa maliwanag agu makalidas tanu ku siksa ku kubur mariparadu tanu sa giyang kaiya gawi kamapita na mapakaya mapadalem tanu ku malibuteng agu tawan-tawan nagyutos sa kubur